predstavnici medija, pomaže Bog. Nije mi svakako prvi put da govorim na javnim skupovima, na promocijama knjiga profesora dr. Vojislava Šešelja, ali svaki put je to nekako drugačije, potpuno drugačiji osjećaj. Kad god pročitam knjigu, bilo koju profesora dr. Vojislava Šešelja, još sam čvršće ubeđen i živim još u većem ubeđenju da ono što radimo i kao ljudi i kao politička partija itekako ima smisla. Svaki put kad pročitam knjigu profesora dr. Vojislava Šešelja, trudim se da ono što sam pročitao i mogu slobodno da kažem naučio, podelim sa što većim brojem ljudi. Ovaj put mi je izuzetno drago to što mogu večeras da učinim ovdje sa vama. Sama recenzija knjige govori nam mnogo toga, odnosno otkriva nam šta sve ima, šta možemo naći u knjizi koja se zove Haško inaugurisanje govora mržnje. Sama reč inauguracija delom nam otkriva smisao ove knjige i mehanizme zapadnih sila kojim pravdaju svoje intervencije širom sveta. Koje kakvim razlozima daju sebi tobožnji legitimitet, a međunarodni ugovori gube snagu iako su oni suštinski izvori prava. U prvom delu knjige razmatraju se teoretski radovi i zakonske osnove za inkriminisanje govora mržnje kao krivičnog dela. Također, profesor dr. Vojislav Šešelj, kada se radi o govoru mržnje, analizira i praksu međunarodnih krivičnih tribunala, pre svega za Ruandu i bivšu socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. On precizno primećuje da se sudska veća u ovim tribunalima netačno pozivaju na običajno pravo kada samovoljno proširuju definiciju krivičnog prava progona. Podsjetit ću vas da je u slučaju profesora dr. Vojislava Šešelja došlo do proširivanja optužnice. U takvom modifikovanoj optužnici piše da je dr. Vojislav Šešelj navodno snosi individualnu odgovornost jer je svojim govorima i izjavama doprineo da se kod izvršilaca stvori svijest da počine krivična dela. Kako i u kojem trenutku izvršilac donosi odluku da počini krivično delo, tužilaštvo jednostavno niti pokušava, niti nije u stanju da objasni. Pitam vas, nevezano za ovo, da li je po istom tom osnovu Tomislav Nikolić, kada je rekao da je Tito imao problema sa nogom pred smrt, pozvao sugestivno Zvezdana Jovanovića da ubije Zorana Đinđića. Po tom istom osnovu jeste, ali ako su pravi aršini isti, ali to naravno više nikog ne interesuje. Ovo sam rekao samo usput. Optužnica koju sam već spominjao i koja je, kako rekao, modifikovana, dopunjavana, tovarena koje kakvim glupostima za koje samo tužilaštvo svesno da su nebulozne, ali im je na neki način kupovalo vreme. Kupovalo je vreme tako što su opterećivali Komitet za odbranu profesora dr. Vojislava Šešelja i samog Vojislava Šešelja da jednostavno im odvuku pažnju od epicentra odbrane. Najbolji primjer toga, ja moram večeras da spomenem, iako nije tema, knjiga profesora dr. Vojislava Šešelja Policijski dosije. To je tipičan primjer kako je tužilaštvo pokušalo uz pomoć Vlade Republike Srbije da kupi vreme, odnosno da odvuče pažnju odbrane u potpuno drugom pravcu. Sjetite se, Policijski dosije, knjiga iz 4 dela, autentični zapisi službe državne bezbednosti i policijski beležnici, koje je srpska država prosledila Haškom tribunalu, bila je obaveza tužilaštva da dostavi Vojislavu te podatke. Vojislav normalno, kakav je, pametan, bistren, inteligentan, objavio 4 knjige. Jer u tim materijalima nije bilo apsolutno ništa što je vezano za ovaj proces, odnosno vezano za optužnicu. Tu je, zašto ja pominjem policijski dosije? Policijski dosije je meni mnogo pomogao. Meni kao srpskom radikalu. Kako? Zato što se tu imenom i prezimenom pominju mnogi ljudi. Ima koje kakvih klošara iz ovog terena. Pa sam jednostavno mogao blagovremeno da budem spreman na to što me može sačekati. Ta knjiga mi je mnogo pomogla pre svega u očuvanju Srpske radikalne stranke.
jer sam mogao da pročitam s kim eventualno ću imati posla, a imao sam. To mnogi od vas znaju, neki ne znaju, ali nebitno. Na kraju treba reći da naučno delo nema upotrebnu vrednost ako je pisano nerazumljivim jezikom, ako je običan čovjek ne može razumjeti. Sa druge strane, ono je minorno i veoma lako oborivo, ako se u njemu ne koriste uverljivi i precizni pravni argumenti. Nedozvoljeno ponašanje svedoka, odključuje istražitelja, svedoci koji lažu, falsifikovanje istorijskih činjenica, sve to možete naći u ovim knjigama. To je vrlo interesantno, posebno što izaziva pažnju neke šire populacije, svakako je činjenica da imamo zapise unakrasnog ispitivanja svedoka tužilaštva od strane profesora dr. Vojislava Šešelja, deo toga mogli smo i da vidimo ovdje, tako da to je ono što uglavnom privlači pažnju. Znači, nećete se sigurno pokajati ukoliko kupite knjigu ili pozivite da je pročitate, imamo šta mogu slobodno reći naučiti. Ja ne bih uzimao vreme pre svega, toliko o ovoj knjizi Haško inaugurisanje govora mržnje. Ujedno bih predstavio ovu drugu knjigu za koju smo večeras ovdje, a zove se, kao što znate, Srpski narod mora da oslobodi Republiku Srpsku Krajinu. Ova, rekao bih, zavetna knjiga profesora dr. Vojislava Šešelja, naslov koji u meni kao čovjeku budi najdublje osjećanja, naslov koji u meni otvara nezarasle rane, ali podiže moje samouzdanje i veru da ću još za moga života sa Gninske tvrđave da se jednom i zauvek zavijevi srpska zastava. Autor knjige, dakle dr. Šešelj, knjigu posvećuje Blagoju Jovoviću. Sad ću vam objasniti ko je to i kako sam kaže u predugovoru knjige. Ovu knjigu posvećujem Blagoju Jovoviću, junačkom srpskom četniku iz Kosića kod Danilovgrada, iz slavnog srpskog plemena Bjelopavića, koji je u Buenos Airesu 10. aprila 1957. godine smrtno ranio ustaškog koljača, ustaškog i rimokatoličkog koljača Antu Pavelića. Tim podvigom Jovović je izvršio deo božanske pravde i simbolično osvetio milion Srba, mahom žena i dece, pobijeni hrvatskom ustaškom rukom, pa se tako zlatnim slovima upisao u panteon srpskih besmrtnika. To je doslovce tako napisao profesor dr. Vojislav Šešelj. Knjiga govori o diskriminatorskom stavu sudija i tužilaštva, svjesnog i namjernog nepoštenja sudija. Knjiga obuhvata obiluje svim potrebnim, preciznim i tačnim istorijskim podacima i činjenicama koje, nažalost, više nigde ne možete pročitati. Samim tim, ta knjiga eliminiše zvaničnu istoriju koju djeca uče u školama i koja nam se servira preko medija. Od samog njenog početka vidjet ćemo da se pominje obnova Hrvatske države, nezavisne države Hrvatske, na čelu sa Antom Pavelićem, a potom o otporu krajiških Srba govorim, u čemu po meni, tako sam baš zaključio, i nastaje najveći problem. A problem je taj što ni ustaše, ani zapad, nikada do sada nisu vidjeli situaciju da se Srbi organizovano brane. To se prvi put sad dogodilo u Republici Srpskoj Krajini. Ne bih više govorio, pokušao sam da budem što sažetiji, a sa druge strane da vam predočim u nekom širem smislu šta možemo naći, šta možemo pročitati u tim knjigama. Neko šire tumačenje očekujem od govornika koji će govoriti posle mene, a također se nadam da sam bio dovoljno jasan da razumete šta ima u tim knjigama i čija vrednost zapravo u tome što je to jedini trenutno istinit skup istorijskih činjenica i argumenata danas. Živeo profesor dr. Vojislav Šešelj, živela velika Srbija!